Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyiza igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mudukurikira ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe tubifurize ibihe byiza aho muherereye hose, yaba abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu byose ku isi muri rusange n'imigabane itandukanye iherereyemo ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi banarukoresha. Reka tubane namwe rero muri byose biba bikomeje kugenda bitangazwa. Ibyacu ni amakuru tuba tugarutse tubagezaho kugira ngo turebe ngo biba bizindutse bite cyangwa se bihagaze bite muri politike y'akarere. Turaza kugenda tureba ahantu ku handi, turaza gukubitira mu gihugu cy'u Rwanda turebe amakuru akomeje kugenda ahavugwa, turebe ihagarikwa rikomeye cyane rya ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bw'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tubagererayo tubabwire ngo bihagaze bite. Tuze kwita twiyamukira twigira mu gihugu cy'u Burundi, arimo haravugwa amakuru menshi agiye atandukanye. Turaza kugenda tureba ibivugwa yuko nyamuneka abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahunga igihugu. Tuze kugenda tureba umwiryane ukomeye cyane uri mu CNDD FDD ndetse turebe n'ibibazo bikomeye cyane biri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Ibi ngibi akaba ari byo birimo biragenda biteza ihunga rya hato na hato ry'abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba uwo bita Lieutenant Colonel Pacifique Manirakiza. Uyu nguyu ni umusirikare w'umurundi nanone wongeye kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse bigaragara yuko yarayoboye abasirikare akaba yaguye ikaremi mu mirwano imaze iminsi iri kubera mu bice bitandukanye, yaba muri Baraka, muri Fizi ndetse naho bita mu by'ukuri muri Fizi nk'uko bigenda bitangazwa. Turaza kugenda tureba ibi akantu ku kandi by'umwihariko tuze kongera dukubitire mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, tubabwire uburyo ibintu bihagaze nyuma yuko inyeshyamba za M23 zivuye muri uriya mujyi wa Uvira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakojeje ibawa muri wino bandika yuko mu by'ukuri ngo batashimishijwe n'icyemezo gikomeye cyane M23 yaba yarafashe kwikura muri uriya mujyi wa Uvira. Ibyo byose turaza kugenda tureba ibyari byo nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Mudukunde kandi nanone nkuko twamaze kugenda tubemerera tuze kugenda tureba akantu ku kandi by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, aho bivuga yuko Reverien Kuriyo ndetse na Prime Niyongabo bakomeje guhemukira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse hari amakuru agaragaza yuko haba hari ubugambanyi bukomeye cyane muri CNDD FDD. Nk'ubu Reverien Kuriyo arimo arakorana n'uwahoze cyangwa se n'umugore wa nyakwigendera Petero Nkurunziza, kandi mu bihe bitandukanye mu by'ukuri uyu nguyu yakomeje kugenda anenga igihugu mu bikorwa bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye ntago bitandukanye nanone n'abaturage benshi b'iki gihugu cy'u Burundi bavuga yuko nyakubahwa Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari we muyobozi mubi igihugu cy'u Burundi mu mateka cyaba cyaragize kubera ibyo amaze iminsi akorera iki gihugu cy'u Burundi. Yabashoye mu ntambara zidakwiye abasirikare benshi b'u Burundi ndetse aho bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba yaramaze kugenda yica igisirikare cy'u Burundi, ngo ukurikije uburyo iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyari igisirikare cy'umwuga ndetse kikaba igisirikare giteguye by'umwihariko ku kiringo cya Petero Nkurunziza. Ariko nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu akaba akomeje kugenda abizambya, ari nayo mpamvu abasirikare benshi b'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bamaze igihe bagwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Mu by'ukuri turaza kugenda tureba ibikomeje kugenda bigaragara, turebe muri CNDD FDD, turebe Perezida Neva utari guhabwa icyizere cyo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko yaramaze manda y'imyaka 5 ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka abaturage, abayobozi bakuru ndetse biranavugwa yuko isaha n'isaha Perezida Neva niyanga kuva ku butegetsi bazamukorera kudeta kubera yuko igisirikare cy'u Burundi ntago cyagenda ngo gipfapfane kubera amahitamo mabi ya perezida umwe w'igihugu kandi watowe n'abaturage. Turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho
mudukundire muze kudukora subscribe, mudukorere like, mudukorere share ibiganiro byacu, dukomeze kugenda twibanira gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kugenda tureba nanone muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, aho ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ikibazo cy'u Burundi mu nzego nyinshi, ndetse biranavuga yuko ahazaza h'iki gihugu cy'u Burundi hatari kugaragara mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu bwaba bugifitwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamerika wigisha politike muri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada avuga ko Uburundi bwaba busanzwe bwarohereje ingabo zigera ku 10,000. Leta y'u Burundi niyatangaje umubare wazo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iya Kivu ya Ruguru, ndetse ku bwumvikane hagati yabwo na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yari yabwiye radio RFI y'Abafaransa mbere y'ifatwa rya Uvira ko izo ngabo zahava gusa ari uko leta ya Kinshasa ibisabye, kuko ariyo yabigiranye amasezerano. Ndetse biravuga ko gusa ifatwa ry'uwo mujyi wa Uvira mu by'ukuri n'inyeshyamba za M23 byatumye nta yandi mahitamo izo ngabo zisigarana atari ukuva muri uriya mujyi wa Uvira. Ndetse bikavuga yuko amakuru akomeza kugenda agaragara yuko bimwe mu bisasu by'izi nyeshyamba za M23 by'umwihariko byumvikanye mu bice bya Cibitoke. Ambasaderi Zefarini Maniratanga uhagarariye u Burundi mu muryango w'abibumbye ONU yabwiye akanama k'umutekano ko mu gashinzwe amahoro ku isi ko niba nta kintu na kimwe gikozwe, ibyago byo guhangana byeruye hagati y'igihugu cye n'igihugu cy'u Rwanda bishoboka cyane. Ibi rero bikahita bigaragaza yuko ari muri bimwe byatumye abasirikare benshi b'iki gihugu cy'u Burundi bagenda bacika urugamba, kubera yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye abohereza mu rugamba batari bakwiye kuba bagenda barwanamo. Mbere yuko tuza kugenda tugera ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Patrick Manirakiza, reka tubanze turebe ngo amakuru ari mu badede bihagaze bite. Rurageretse hagati y'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ndetse n'umushikiranganje mukuru uyu ni Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri yes ni Ndakugarika. Uyu nguyu mu by'ukuri biragaragara yuko aba basirikare bakuru ndetse n'abayobozi bakuru muri iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ishyaka CNDD FDD benshi bakaba batari kumva gahunda ya Perezida Evariste Ndayishimiye, bakagaragaza yuko nta cyizere na kimwe bazigera bongera kumuha cyo kuba yakongera kuyobora ikiringo cya kabiri cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko ari umwe mu bakuru b'ibihugu by'umwihariko bashakira ahazaza heza igihugu cyabo, ariko nyamuneka benshi baravuga bati niwe mu perezida mubi igihugu cy'u Burundi cyaba cyaragize, kubera ibibazo bigiye bitandukanye, yaba ibibazo by'ubukene, ibibazo by'amacakubiri mu gisirikare cy'u Burundi, akaba ari nayo nkomoko yo kuba akomeje kugenda ashinzwe yuko mu by'ukuri yaba ari umwe mu bakuru b'ibihugu baba bagiye gusenya igisirikare, by'umwihariko aho bivuga yuko abasirikare benshi b'iki gihugu cy'u Burundi batangiye kugenda mu by'ukuri bahunga igihugu. Ni amajwi yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga yumvikanamo abasirikare mu by'ukuri bavuga yuko bari gukoreshwa akazi k'agahato k'ingufu ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nyamara wareba ugasanga nta kintu na kimwe bahembwa ngo barebe yuko hari icyo bakorera imiryango yabo. Ibi rero bigatuma bamwe mu basirikare bakomeye cyane bakomeje kugenda biyambura impuzankano, benshi bakazimirira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivuga yuko abandi bari kugenda bahungira mu bice bya Zambia abaciye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi rero bikagaragaza yuko nihataza kugira igikorwa Perezida Evariste Ndayishimiye, igisirikare cy'u Burundi ashobora kurangira agisoje. Ariko nanone si ibyo, nuko nanone bitamworoheye habe na gatoya, nubwo bwose Prime Niyongabo n'abahungu be nabo bitameze neza, kubera yuko imishahara y'abasirikare, ibibazo bagenda bahura nabyo bya buri munsi, ibikoresho bike ku rugamba, akoherezwa by'agahato ku birongo imbere ku rugamba. Ibyo byose ni muri bimwe bikomeje kugenda bituma benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi icyaba kirimo kiragenda kigera mu marembera kubera amahitamo mabi ya politike ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'ubu ngubu hari amakuru avuga yuko Lieutenant Colonel
Patrice Manirakiza umuyobozi wa batayo y'u Burundi yapfuye azize intambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse nk'uko bigaragara Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza umuyobozi wa batayo y'u Burundi yapfuye azize intambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare mu by'ukuri mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza ibikorwa by'ubutwari, ariko nyamuneka ku munsi w'ejo mu mirwano yabaye ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare by'umwihariko cya leta ya Kongo bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri ibi biravuga yuko abasirikare benshi bari b'abarundi bakomeje kugenda bagwa muri iriya ntambara. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza ruje mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba, imirwano igahitana ubuzima bw'abasirikari n'abasivile, ndetse kongera impungenge ku ruhare rw'ingabo z'ibihugu by'akarere n'ingaruka z'intambara ku mutekano n'ituze by'akarere k'ibiyaga. Lieutenant Keri Nkurunziza uyu nguyu aho bivuga yuko we n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye Rugeretse bamwita Angelina Ndayishimiye, aho bivuga yuko yanze yuko uyu muhungu wa Petero Nkurunziza mu by'ukuri azamurwa mu mapeti, kubera yuko bafite ubwoba yuko yazamurwa mu ntera akaba mu myaka iri imbere yagira iki yaba ari we wakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, cyangwa se agafata umwanya wa mbere no kugira ijambo rikomeye muri CNDD FDD. Impamvu nta yindi nuko abaturage b'abarundi kugeza izi saha, nubwo bwose ishyaka rya CNDD FDD rigiye kumara hafi imyaka 20 riyobora kiriya gihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka biravugwa yuko umuryango wa Petero Nkurunziza harimo umugore we Denise Bucumu Nkurunziza ndetse n'umuhungu we Keri Nkurunziza ufite ipeti rya Lieutenant mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko nyamuneka aribo bamaze kugenda bigarurira imitima ya benshi, bakaba bamaze kugira popularite ikomeye cyane. Ibi byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahangana bikomeye cyane na Denise Bucumu Nkurunziza, aho bivugwa yuko uyu mugore mu by'ukuri ari umwe mu bagaragaza yuko mu by'ukuri hari icyuho gikomeye cyane mu bikorwa bya politike ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse ibi byahise bituma Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda amushinza bimwe mu birego yuko ashaka kugumura abaturage b'i Burundi, nk'uko nanone wo bita Alegiyome Bunyoni izi saha ufungiye Igitega akaba yaramaze kugenda akatirwa mu munyororo ubuzima bwe bwose. Biravugwa yuko nawe yagiye ashinzwa bimwe mu byaha bitandukanye, cyane cyane yuko yakomeje kugenda agaragara mu mbuga nkoranyambaga agaragaza kunenga gukomeye ishyaka rya CNDD FDD ndetse n'ubutegetsi bwaryo buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Aho ngaho naho turaza kugenda tubabwira uburyo rugeretse hagati ya Angelina Ndayishimiye, Keri Nkurunziza, Denise Bucumu ndetse na Perezida Neva, aho bivugwa yuko nyamuneka isaha n'isaha mushobora kuza kumva uyu mugore wa umuhisi Nkurunziza yongera gutabwa mu munyororo, nk'uko benshi mu banyepolitike b'iki gihugu cy'u Burundi bagiye babigaragaza. Biraterwa nuko mu by'ukuri akomeza kugenda anenga ibikorwa by'igiturire, ndetse hakabaho no kunyerezwa kwa muntu cyangwa se guhonyorwa kwa gateka kazina muntu. Ibi ngibi byose bikaba bikomeza kugenda bituma Perezida Evariste Ndayishimiye udakunda abamunenga habe na gatoya, kubera ibikorwa bye bya politike bituma mu by'ukuri agenda ashyirwa mu bice bitandukanye. Turaza kugenda tureba uwo bita Alex Sinduhije, tuze kugenda tureba nanone abagabo batandukanye barimo Nesto, barimo Agatorwasa. Abangaba mu by'ukuri bo baravuga yuko Perezida Neva adakwiye kuba yakihanganirwa kugira ngo ageze icyo gihe cyose akiyobora igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone haro bita Leonce Ngendakumana, uyu nguyu we yamaze kugenda agaragaza yuko bitewe n'ibibazo by'ibiciro bikomeye cyane byamaze kugenda bizamuka, ibibazo by'ubuzima buhenze ku baturage b'igihugu cy'u Burundi, nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye azageza igihe cyo gusoza manda ye, mu by'ukuri abaturage b'abarundi bigaragara yuko bagezweho ingaruka zikomeye n'ibibazo by'ubukungu, by'umwihariko biterwa n'amahitamo amabi ya politike. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru avuga ku bijyanye n'umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragariza abaturage b'igihugu cy'u Burundi yuko mu by'ukuri ngari bo baba baramaze kugenda babigiramo uruhare, by'umwihariko ngo bakaba batagenda mu by'ukuri bamagana ibikorwa by'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone benshi mu banyepolitike basanzwe bamenyereye ibikorwa by'uyu mukuru w'igihugu bavuga yuko mu by'ukuri ari uburyo buzima uyu mukuru w'igihugu yakomeje kugenda akoresha kugira ngo agaragaze yuko ibyo atagejejeho abarundi byaba byaratewe n'igihugu kibanye
aricyo gihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu mu biganiro by'umunsi ku munsi ubwo yari arimo araganiriza itangazamakuru by'umwihariko n'abanyepolitike batandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yabagaragarije mu by'ukuri yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gifite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Uyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, mu by'ukuri mu bikorwa birimo biragenda bitegurwa, aho bivugwa yuko hari imyigaragambyo yateguwe mu gihugu cyose ikaba yaragizwemo uruhare n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo utari kuvuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibihe byaba bikomeje kugenda bimukomerana. Sibyo kandi andi makimbirane akomeye cyane hagati ya Perezida Neva ndetse na Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ukomeje kugenda ahabwa amategeko akakaye cyane, ndetse we kubwe nk'umusirikare abona yuko ibyo Perezida Neva yifuza ari ukumara igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko gukomeza kukirungika mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye, abaturage b'igihugu cy'u Burundi bavuga yuko mu mateka ari we mu perezida mubi igihugu cy'u Burundi cyaba cyaragize by'umwihariko, kuko mu bihe byiwe nibwo twakomeje kugenda tubona byinshi bikomeje kugenda bigaragara. Hari ifungwa ry'imipaka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bikaba byaragize ingaruka ku baturage by'umwihariko bari basanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi. Si ibyo kandi andi makuru dufite nuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda gifunga umupaka wa Gatumba by'umwihariko na hariya mu bice bya za Kavimvira, nyuma y'ikikango gikomeye cyane yuko izi nyeshyamba za M23 zakifashisha uriya mupaka mu by'ukuri zikaba zakambuka zikajya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Byamaze kugenda bimenyekana yuko hakenewe byibura miliyari zigera kuri 3.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abaturage bagera ku 80,000 b'impunzi bavuye mu burasirazuba bwa Kongo barebe uburyo bahabwa ubufasha, nyuma yuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko n'igihugu cy'u Burundi bagaragaza yuko bo ubwabo badafite uburyo bwo guhaza izo mpunzi. Hari amakuru avuga yuko benshi mu baturage b'abakongomani bahungiye muri izo mpunzi barimo baricwa na kolera ndetse n'indwara z'umwanda, ariko nanone tutanibagiwe yuko n'inzara ivuza ubuhuha muri iriya nkambi, kubera yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi ubukungu butifashe neza. Hamwe n'andi makuru rero agiye atandukanye, nyamuneka mutwemerere muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye. Rero bidatinze reka tubanze duhere hariya by'umwihariko muri CNDD FDD turebe ngo bihagaze bite. Hari amakuru avuga yuko Reverien Ndikuriyo yaba arimo arakorana na Denise Nkurunziza, aho byamaze kugenda bimenyekana yuko baba barimo barategura kuba bashyira hamwe ingufu bagahangana n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bigaragara yuko mu by'ukuri agomba kuzongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu mwaka wa 2027. Hari benshi nakomeje kugenda mbona bagaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yageza 2027, ariko nyamuneka ngo umwaka wa 2026 abaturage b'abarundi bitegure kuba bagomba guhura n'ibihe bidasanzwe, kubera yuko mu by'ukuri bagifite Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugambi rero nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, ni umugambi wakomeje kugenda ucurwa n'umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'umugabo bita Guillaume Bunyoni, nubwo afunze, ariko nanone na Reverien Ndikuriyo akaba ari gufatanya n'abo banyepolitike mu by'ukuri bagaragaza yuko bakomeze gutangiza impinduramatwara yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri kandi nk'uko twamaze kugenda tubibemerera, bikavugwa yuko nubwo bwose bidahagaze neza hagati ya Perezida Neva ndetse na bamwe mu bakadire ba CNDD FDD, ni nako bitameze neza hagati ya Perezida Neva ndetse na Prime Niyongabo. Barapfa ikirero, barapfa kukuba mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi uko bwa Prime Niyongabo badashaka ko cyasubira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka Perezida w'igihugu cy'u Burundi we arashaka yuko ingabo ze zisubizwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo kugira ngo bajye guhangana n'umwanzi M23. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri bamwe mu basirikare barimo barinubira ibikorwa bikomeye cyane byamaze kugenda bifatwa na bamwe mu banyepolitike, aho byamaze kugenda byemezwa 100% yuko igisirikare cy'u Burundi kigiye kurwana ku butaka bwa Kongo cyambaye uniform z'abakongomani. Ibi ngibi bikaba byamaze kugenda bituma mu gisirikare hacika urondogoro, ndetse abasirikare banagaragaza yuko ibyo batagomba kuba bagenda babyihanganira. Ibi rero bikahita bituma mu by'ukuri ibintu bitari buze kugenda byoroha
Muranabizi yuko intambara yamaze kugenda iyo muri Kivu y'Amajyepfo yamaze kwerekeza mu bice bya Karemi ndetse n'ibice byo muri Baraka, aho bivuga yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigeza amato akomeye cyane mu kiyaga Tanganyika, aho bivuga yuko ku munsi w'ejo imirwano yabaye, igisirikare cya leta y'u Burundi mu by'ukuri n'ingabo za leta ya Kongo bahanganye bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23 zifashishije amato. Ibi rero bikagaragaza yuko intambara irimo iragenda